Mayam Kurumjari Impact News ki Manung Hutna ke Thokchom Mayam Taram Noksari ngarang ase International Mother Language Day haidana Manipur amadi maleng mahung kya da tongan pangthok na duga Manipur da su tongan ba lupsing na sinduna International Mother Language Day si pangthokli adupu haina khiba ko experts sing aduga tongan ba lupsing na phongna khiba haina khi wafam da Manipuri lol asi khara hen karam na sakhot kha dagi haibdi matang da tongan wafam ning Thamnakhiba singi manungda Manipuri lol asi classical language ki thakta kaba yaraba lol amani aduga masi classical language ki thakta pukhalaga di hena phagat pa hena sakhot pa lol ama oigani haibadu ki matangda akoi haina khiba leiba aduga mayam adu pumna magna punsal laga ngasi ki koi manung nagi khana nabagi topic si samjabani loinana hariba khana nabagi topic asida lengsin bireba guest sing di ahan wangta da oza Leihaothabam Saratchandra language activist oza Saratchandra botrab noksari loinana guest sing mai lengsin biriba oza Dr. Mahabir Director Language Planning and Implementation Oza Mahabir Pusutram Noksari Loinana guest singi extreme writer lebiri ba Oza Hemantakumar Ningomba editor Huiyen Lanpao Meetei amasung Manipuri edition ani baki edition gi editor Oza Hemantakumar Pusutram Noksari ahan bagi si Oza Mahabir laksage akhoi gi ngarang se haibi gi ba wafam du bangni language akhoi gi kada haitar Manipuri lon si khare hen sakhol lagi haitar classical language thakta pukat ban ka tokan ba kare haitare akhoi support mayam magi mathok tai haibe waham thambi adubu maruina ha madal laksaningi se classical language ki thakta lagadi masi karam criteria da sanba matamda sanba yare haibe waham thambi khre adubu sanbagi criteria ji kari ki leibsa no aduga masi sallakanda masi hena phagada widong da kari tawba tai aduga sallakanda bandugi benefits haitare adu kari lei adu matang thambiuja ai haijage akhoi Manipuri lol na sakhot pagi matang da classical language asina kari kana ge habagi matang dum number 1 ai haijage akhoi gi language planning gi manung da status planning ai amani aduna Manipuri lol sin ahan bada vernacular harami major Indian language natra modern Indian language bo haram de adu gi hujik nipan suba schedule da akhoi gi modern Indian languages amoina 1992 da gi changre magi status ama da wangkhala ine adu maina Bharat ki khwaidagi wangba lol gi status se masi hujiki Indian classical language ana hujiki Bharat ki classical language si status amani adu masida akoina pukhatpa amadi masida leiba ngamba haibse akoi gi status rom da yeng da magi thak rom da yeng da khwaidagi chawbani masi yamna sakhotpagi pandol lomba haibadi national gi level da adu amani aduna masi phangna ba honna ba da criteria se mari changi akoina criteria mari si ahan ba da karino haibabu lol asigi magi early text natraga recorded history leiba kayam sangna lising am changa sahi lising am changa dena lising ani boki adumba recorded history natraga text leiba ani subada asagi magi literature amadi text ado madu yamna valuable oiba heritage amadi generation kaya gi speaker singna madu loiner aba aduma makhan gi pot am haibadi lon am oigadaba aduga amuksu madugi literary tradition am leiba aduna magi literary tradition saita ki khongchat am leiba sidaida not borrowed from other speech community haidi atopa lon amadagi puruba lawsaluba nataba adumba magi masadagi oiba asengba jenain oiba adumba lichat ama haidi adumba lambi ma laksaba adi mari subadana classical language oiriba oigadoriba lon se masigi magi prototype ta aribada leramba lon se masi distinctively yam khenaba oigadabani modern language dagi huji ngangnari ba Manipuri sega ari bagi archive form du ani du gi marakta yam saw distinction ama haidi understand tawdabagi adumaina taw distinctive pot am legidam haiba mari sina criteria se oi aduga huji ki masi chalam matung da classical language da chalam matung da magi phangadaba benefit haibadi classical language gi oiba directorate ama ai gi central government na ai gi damukta linkat kani Manipuri classical language adudai da madu linkat na bagi damukta akoina one time grant akogi lupa crore samagi paisa gi sentang am pigani number 2 da asagi maintenance tawnaba recurring oina sahi gi oina lupa crore manga gi senfam am pigani aduga professor amadi madada labor research singi oiba tongan post me am moina pigani loina na asagi post doctoral fellowship manga pigani aduga doctoral fellowship tara pigani aduga madugi nainan bai damakta madugi tongan ba infrastructure matam kana ba se moina loin pigani masi yan han bada solising ani mari da akogi Tamil bu classical language changi bagi do madugi do hojikta kuidri sahi ani muki mamang dagi classical language Tamil gi director hangre ai maming di ka ogre nupi amna director oigre
aduga madugi sabsab thabu hogre aduga atai lemoriba sok lising ani mapanda lon ani masal manga da sanskrit chanmani so lising ani mari da tamil aduga so lising ani manga da na sanskrit aduga so lising ani mapanda na ekoi telugu ga kannada ga ani se chanma aduga so lising ni taram do idana uriya adate Malayalam taram do idana malayalam aduga ziki tara mari dana kana uriya sa hoji bok lon taru khatan ngai ri ba sali se ngai ri adu moi atai di director se hangdri ba hangdri adu karom mathandang hangi tamil mathandang hangi adu film da lai yes hai bisi akoi classical language thak la ga di manipur da akoi lon si sakhon na badana tan lon si pu lon si mapan tangzari ba hai tare lon se research sok mayam gi su adu gum ba phida ma di phangani hai ba di wafam duni thabiri se oja sar sar lak se ge se akoi gi yap kanna mamang da su akoi nipan su ba se dul da sanna ba gi khongjang da jan su yam thawai yawi bi gi akoi pau phangje do maruina ajik ai se dul san khibji chai kun manga hele se na har kan da adu makpu masi gi thak si classical language ma da ka ba yar bi thak tu di lai hai ba wafam du thabiri adu bo masi thawai yaw basi kana kana na hena influence kana hena mathok tai ko researcher sing aduga political gi site gi chu khara tawba mathok ta bra na khale du kari kari tawga di masi gi hariba status si yoba yar na gi kari batang le an mata kanom tan sing jage mas hi da koina rajniti gi magi will power rajniti gi tawga dom ni hai se rajniti gi sakti ne tawba se koina masak to hana pira kanda rajniti gi oiba adugumba misang do khomma kanda tawba wani ai chedo chedo ngai ai chedu lai koina heta tala gan taba ai chedu sida misang lai hai jari ba aduna ai koi bharat se lai ba parliament ta kalida tawra kan ai chedu ada classical language case study parliament yogdong nate ai schedule ki status na ai national language gi oiba thakta wang ni hai le mi ma hen ponte aduga classical language di ai schedule gi hen wang bai ni hai banate status sama piraga magi benefit tu phangasa gi hariba Dr. Mahabir na takpiri do adugi ni madu to matam dai koi loan gi development ji dai koi na ngasi ba chai kun nori manga sura bi dai da loan gi development ni haina kari bharo sarkar gi kari pi khage khot khage kharap tau gi ba tai mang da adu makha ta na le karing ke tau bam ta yog di man government na su ai schedule phanga ba loan du gi khudong ja ba phanga na bi la na tau hom to ko ma thau hom to na ngasi sen da currency note ta Mayek ha pa ba da Manipur ki government se ki magi will power se what pa koi se yet nei khot nei aduna madu de koi ta chin na wa na ba asom the pressure se still ngasi ba da Manipur sarkar da gi pressure chompi pi de ba koi ki side te tawjo ba na ba adu di pressure chompi pi de na lei ba se sumai to ba se haina bi mo lai aduna ai koi jo lai ba se classical language ora kan da la ko benefit tu di la ka da boi ga dong ni thamji oina na bin ba sak se kan mai to ga da ai koi si yan han ba de koi na sai hai bi de point mari si da khara le aure sida high antiquity and its early texts recorded of the class slash recorded history and hai ba se sai da khara controversial oiba kano khara puthok lai text asi ai boina lari oina pi ga da bani stone inscription da leiba copper plate da leiba sinatra di ya de ga hai ba se adi matak sahi lising amaga changwa da gi ne 2000 bau si da ai ba mai oina lega dam ni gai se masi bau di ai kola mu khai ina khitang mature oina ba ina khara thijar pa matam da di madu wa pham thoi dok pa leiteng khali maram di early text sai na hari se ai ko gi samna da Vedic literature ki matang da Vedic text sing si ai ko taseng madi 2000 BC ki se the four Vedas se Rig Veda Sam Veda Atharva Veda gain tori ba si Sam Veda gain le di ba si ki tori da 2000 BC ki pot ne ba adu writing form da nagari da idana puthor iba si di 10th century AD ki da lak pa ne ba adu di hana le mi ba si oral tradition na le ba khot pa tabu si ju ngasai gi lai ba si dai ko gi keno na la classical language na piri early text de yaw ne ba accordingly ai Meetei gi se ai boina puya oina nungpak ta nungda hakpa khotpa puya da lei ba adu corporate ta lei ba du natraga su ai gi tradition da lei ba chilhai da gi chinbung da gi ko ne ni irakpa puya mayam ma lei ba adu chinbung da gi lai ba sing chinbung da khudam moina amani dang ai panjage ai si subject to correction maming amani ta haja bani simak ne haja bai na te ko hijani harau ha ra si machi lai harau wi maram da keno ni machi ai gi oral tradition na sum la kan da madu isai nong mai wena kai wena lagi tawri kholi tar kan da ko na hijani harau si ko na phong ko to irak pani machi ai gi Mayek ta kalida ijabadu
थेंगना लापनी अदो अखोगी मैतै मयेक सिमक्सु कमाय तोगेदा 10 and 11 century swai ga ke lakbai ke no si dum lei haijeri ba ko aduna numit kapagi adagi poirito khunthok tagi augri gi khencho gi anoi rol na jingba sigumba sinata ba tei ju mayam se putho ga ya gani sigumba mayam se masi akhoi hana oral tagi la akanda akhoi the irak pa puya wena lakwa sigumba wani aduna tamil gi su kamai to the written form dadi tamil se 300 BC da written form the la tamil se adagi sanskrit se 150 BC da अखोगी लाएबा अदे कनाडा सिजु कमाइन तगेदा 11th century AD सिदा मसिदे लाकपनी अदुना कनोदा अदगी तेलुगु सिजु 11th century AD साइदा लाए मलयालम सिजु 900 AD साइदा लाए अदे उड़ीसा की सिना 11 12 कोई मैते गाइफे मानबा हाइतारे सुमाना लाएबा अदुरबोइदी सिदा अखोना 1500 to 2000 हाइबसे मजे टेक्स ओना ई बोइना लेरमगनी हाइबदना अखोना यामना कीरुबसे मधुमदी आईदी कीजबसी चुमें खाली अखोई पोट लेजबनीना अदुना सिगी लाइन जिदा क्लासिकल लैंग्वेज है मसी अखोइना पुथोंना बोना बसिदा करी तोगेदा आई खतंग आइजे कोन अखोई सिदा स्कॉलर सिंगना मसिदा लैंग्वेज यावी हिस्टोरियन यावी अदगी आर्कियोलॉजी की सारे फील्ड सिंगीदा लेदिबा मयाम सिना पुथु एर कांदा अखोइना मधुगी पोट असे सि लेरेना रिपोर्ट अमा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर गी प्लान द तोगेरा अखोई इंडिविजुअल नत्रगा ऑर्गेनाइजेशन तोगेरा तोरकांदा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सिदे त थागा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना डिपार्टमेंट ऑफ अखोई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मसी पोसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की पोली रियली अतोप अब तत समनदे अदुना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ना अखोई साहित्य अकादमी की लैंग्वेज कनोमा कमिटी एम ले अखोई नेशनल साहित्य अकादमी की लैंग्वेज कमिटी सिदा मसी एक्सपर्ट नातनी मखोई सिगा तानरे कांदा अखोई CIIL की कनोसु नॉलेज खरा यावगनी मोय ताना मतमदा साहित्य अकादमी ना मसी की पोट असे रिपोर्ट से चुमे हाइबसिगा लोइना अखोई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ना मसी की पोसे सेंट्रल अखोई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम द थागत कने हाजरिबा होम द थागल कांदा मदुगी कैबिनेट डिसीजन नमा लौरा कांदा मसी की ऑर्डर्स है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दा थोन गने अब मसी केनो से अदुना सिला अकांदने अखोई गसाई क्लासिकल लैंग्वेज ओइरेना तौदोइसे अदु सिगी इफर्ट से कनाना तौगेदा अखोई सेमिनार मयाम तौब कानै अदुम तौब याय अदु मदुमकना मचाक तो पता पुथोक्तना तौबदुदी कंक्रीट ओइबा पोतुदी ग्रुपिंग अमना तौदब यारोयबा गवर्नमेंट की दा तौमदमदा श्री इबोबीगी अखोई मंत्री मतमदा अखोई कमिटी एम सेमी कमिटी एम सेमा कांदा अखोई जी मी 10 मनी मंगा की कमिटी एम सेमा कांदा चीफ मिनिस्टर न कनो चेयर लोगदबनी अदुगा मतमदुगी आर्ट एंड कल्चर कमिश्नर श्री RK निमाय न कन्वेनर तौर मतमदा अखोई इनफॉर्मल मीटिंग अनिरक तौय इनफॉर्मल मीटिंग अनिरक तौर चीफ मिनिस्टर से नो बाउ लाखिद अदुम फ्रीज तौर तोखरे स्टिल अदु बाउ कमिटी तो ए जो हाइदे थबक सु तौदे अदुना होजि जु गवर्नमेंट सेम मतमदा सेम थिंग लेरगदी कानरोय अदुना होजि लैंग्वेज डायरेक्टोरेट से लेरे अदु लैंग्वेज डायरेक्टोरेट से एजुकेशन डायरेक्टोरेट मखाली को डिपार्टमेंट ऑफ अखोई कल्चर की मखाद दी लेते अदुबु अखोई दी एनी ना तौमतमदा पोतु पुथोदी गवर्नमेंट से अमतनी चमन पोनी अदुना कंसर्न मिनिस्टर दी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री आई तार आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री ने अदुना लैंग्वेज डायरेक्टोरेट न बोरसु साहित्य परिषद न बोरसु एनी बॉडी हमने तौरगदी मसी पोसे हान पुथोक्तना अखोइना पॉलिटिकल अदु दोइना तौब वोट लौनबा याब नते आई अदमाना थमजनी यस ओजा लेहाउताबम सरचंद्र याम फजबा आइदी तोंगान तोंगान मदी मथौ सिंग तुसु हाइबिरे अदुगा हाइबा क्राइटेरिया बया तुसु लोइमक तस तवी थेना लापो कांगु तुसु तुम हान ngang इब कोन लागा तुम मसिगी स्टेटस तुम संखिब लೈ हाइबा वाहम नि तबि से ओजा हेमंत कुमार द लाक्सगे तसेंगमती हाइबा ममांग द अखोगी 20 अगस्त 2017 दा अखोगी ममांग द मणिपुरी लैंग्वेज डे ना अखोगी 8 शेड्यूल द संखिब लोन की मणिपुर की मणिपुरी लोन से अदुई पालन तब निमित्सिदा अखोई तोंगान तोंगान मिनिस्टर सिंह हाइतारे मणिपुर गवर्नमेंट की अनौब लेंगा की मिनिस्टर सिंह दा मणिपुरी लैंग्वेज से अखोई क्लासिकल लैंग्वेज थाकते यावब यारे हाइबा हमदे दुम फोंदोक नै अखोई काइखुम जरिबा अखोई ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन अदुगा PWD मिनिस्टर लोइना अखोई CM and PD मिनिस्टर से दुम हाइग्रे हारि मखोई दसु ममा लोन से नुक्सिबी वाफम हमदि लैबिरंगने अदुबो थबक ओइना पुथोकबसी हुजि फावबती करे हाइतारे ngarang हाइना की वाफम दति खरा ममी साबदों तवे दगो जा सरसदन हाइबिरिसु हंदकी गनोसिबुदी नति गवर्नमेंट सिबुदी ममांग दसु तौसे दि हारगा करिगुंबा हेक्ता
puning janggal lakta matang kerja yawe hai bahom tambiri ojai manda kai hai bini masi matang kita hogi kano lol ama kano gi classical language na hoina mawanda magi thak ta pukat pase kari gi no na ai kana ba mayam dugi mayam ma lei dugi wa da thamjaning di ai di aina ne hogi lol se safeguard tong na bane hogi mang gi dana ba mut gi dana ba yokhat na bagi adu gi damakta masi ta hoi kano lai mi classical gi thak ta ukat pai lai nipan suba schedule da san ba ha sidi indian constitution gi makha laipak sina nation sina lol si masak khange ha bagi wani aduga sakhat anaba hena fananaba ama tonabadi sida kente yaudi onni masak khangbak tane blais hoi sakhat anaba aduga hena mapang kananaba hena mong sumnanaba hoigi posidi kai da lakada ga classical or kan da lakadune yamna hoigi nipan suba schedule da di mayam changdana Huiyen na cry thoi khongjang mayam ma sanghengi aduga hoi MP mayam ma MLA mayam da lobby tawna tawbodo adman tawdum na te sidi hoigi chagi ganona tamusur ganona habi do fana tamusur jan habi yam chumme ai wakhalda yamna gandoi hoigi lei masak singdu hana khomjin gadabani number 1 khomjin basida ai ga khena ba khalon othang di lei masai masak mari si akhoi lei si loina khange mayam puna ba loi haire aduga aina haibana committee ma hana semusi adu government committee ma hana semusi committee sina masak tu khomjin gadabani committee sina khomjin gadabani khoi na khombo ngote tanana no atu mo pro saw porate moina thijeraga thama sigi manungda orna dagana sahi sigi manungda masak mayam sangi masak mari sigi kano si putho kanda ngasai gi chief minister na orna dagana agriculture gi minister na center da CM i daga yare ma akhoi lol se smai to na classical language da san ba yaba lol ne aduna mashi amtang approval PBO and khanabiyo na masagi magi document mayam su the evidence or ga tha doine minister akhoi ministry of culture tha doine thar kadu da ada yengani o sumbra khopra yengani yeng kadu da akhoi gi summe har ga lore india se akhoi dum khangi nepal suba schedule da san ba yaba lol ama po da salu ya gi da pot ama lei amasi matam yam sange yam na sam khongjang sanghangi isti hot phangba su adu mangai I nai tarka na tawi aduga Nepal suba schedule san ba su du mangai akhoi mayam si loi ma involvement yaw daga di India government na matam chana tawi de sisu akhoi gi political gi win ama de dum tangai phadaba ma lei matam dani ko hojimaki dinati hojimaki an badi akhoi masak ni khomdal kanda se sida leire si po si thabi ro haina khoi na pi gda po to ne ba laise pi gda po leidi loi leiba leibada khomjin ba tasun ba mayam mathau tai tangai phadaba ma leiba adugi po to ne ba duna committee ma atu da government semam thoe na khalis ado masigi initiative karan to widun hakanda language department lei sina ai masi yam kanna semisa da sungba ma to wasi to biu ha po na tangna ba ma mangoda advice ma mathau am chinma mini ma masar thangni khangwani akhoi ju dum khangi jini akhoi ju pawmini dum khangi ma ju pawmini dum khangwani aduga su mathau sin banina ngasagi leiba posting du moi matam gi mongoda nisang bi ba sangbra na khalle aduna si leira ka du da akhoi posi in ba ya do ne bo adu yengse akhoi gi India gi lol nipu si in danger oire any time matam de mut khibi ya ba gi film da leire na lokthok pa kan da Manipur da gi lol khoi taret yawrini taret si yawrini aduga kamai tok da lol si in danger oi ha kan da mi na ngangnari ba wa se mioi lising tara sigi makha da ngangra gadi lol in danger oire hari ne akhoi Manipur da ngangnari ba mi sing si lol kaya ngangnari ge se ai nong gi sum tatharak prai na khalini hegar ko mo tatharak prai na khalini angang mayam sing su akhoi sai si sing su dungai re khatang lu salaga di ma torga di mai te lon da haiba khang tre moi English da lae lon se lae are ke di akhoi gi thak phogi na amuk su lonyan mak ta ngai re hoji lonyan je khari lonyan yaudaba wai paring yaudaba ho yakhale bo to sing sigi film sida akhoi gi loan se safeguard to ba ngak percent ba haiba se sigi tangai phadaba ama leibadagi aidi classical gi thak ta ukana na bu hona bada akhoi mayam gi mieng do ai sing jening ina har thamjak classical thak sida larang hunda safeguard to basidi ya mathau tai haibani adubu hojik si Manipuri loan si second oja Mahabir laksege 1.5 million akhoi ngangna ba loan ni haibagi posu lei ba sing loan je aduga tongan ba Manipuri haiba loan si Manipur da lari ba furu kuntha hen basina lingua franca oina ngangdari ba loan amasu oiri adubu mapan gi lamda su Bangladesh da Assam da Burma da tongan fam sinda Manipuri loan ngama
mayam amsu lei adu taseng badi masida sigum threat masa su laktam te samna da Bisnupriya gi threat haite threat hai badi haiman bato katra koi makoi su Manipuri lon si makoi gi ni haina claim toba duka saite gi lon phong boda saite gi lai phong boda Manipuri lon je khoi gi ni gai na hai ba Manipuri di nata ba tongan tongan ba hom khan thing ne du sigum se na ba se Bangladesh ta su sigum khoi gi kare haita ai ba sing ta su ya maso ba threat na maso e masi matang da Bisnupriya na haurai ba khongjang siga sida Manipuri lon sida Manipur miam na sakhat ba lamjin sida makoina apan ba ma oi basala kari kai lebi masi matang hi maroi ai thamjage adumakpo ai kenom tang singdok sa hoge akogi tamo sir na sai haibi gi ba amada akoi language department education director gi makha da lei have se tamogi haifet soi kan to bagi sum soi na haidu orumgani equally akogi full fledged director amani mana magi administrative department do education id mantri amadi secretary department kanoda akogi principal secretary education gi makha da lei haibi wadani aduga magi directorate level da di education gi directorate ka language directorate ka sab mane equally masi sab mana akogi kanone sab mana status ta oi mantri da punjan bagi wane ani subadana uziki editor akoi Huiyen Lanpao gi na mon haibi bada akogi not only for developmental view point of view da yeng so classical language am san ba habasigi se mara safeguard ki ne habase language am phajana ting launa yam kan actively saking masaking na sina level leba sakot pa habase magi sinari ba mi ma'am magi user sing duna yam sinara kan da neba aduna madu sina bai matang da asai magi status ama haidi my pride ama napal lama aigi language se classical language nei one of the classical languages in India haibasida sautok san angang sing na users sing na sinabado maduna hen maru oi asai magi paisa khana crore khana pirak ba dubudi adar adom da yenga sumasi yamna tawya da pot amaneba ade amana ani subadana asagi committee gi umba kari umba sembe matang se ai kano mai haijage so lising ani tarom doida akogi mamangi sarkari matam da akoi classical language demand tawna ba da committee ma seme ujik tamu na habi gi dumaina koi na masu thabak tawdana leibadagi di akoina concern over department amni language ginin haibadagi handakta akoina akoi madugi proposal dugi akoi comprehensive over classical language gi status tanaba proposal akoi semjage madugi ayaba pbu na akoina proposal pibadagi approval pire ema September thada government of Manipur na akoi da proposal p kano approval pire tawro noina semo haidana sem haidisi da akoina huji criteria mari sigi damukta akoina symposium numin mari ni akoi pangthok kadoriba aduna huji March thada dinga moy April tha sida soidana April an basewol sida akoina target tawri aduna leidiba mi nifu dena yankai bho akoina huji loin wak chatna akoi unarabne aduna mai mi singda akoi haining dri huji masigi table sida noite akoi gi anthropology gi expert kaya adu archaeology gi kaya history gi adu literature gi kari gi tonga tonga field gi akoi gi leidiba akoi gi retire tawrba amadi in service ta leidiba mayam se akoi loin unare huji akoi da khwai dagi noitaba problem se kitang loin huji ki criteria mari sida maning gi sida loin problem naitre kitang nuai trip se an bagi number 1 gi sei lising ama sanga de ani bo have se kitang problem maside push and pull khara tawda yaroi doriba mase loan khuding makini huji chan girba mayam se except Tamil natana atai chan girba loan mayam se sei lising am sanga de lising ani se moi ama bong natte ba hek yeng na ba basically adumok pu maside da akoi gi proposal sem bada ka do bada akoi yam darkar ba akoi composite oba yam composite oba pro kanone proposal ne huji oge do se aduna huji uriya gi ga lakpa proposal se akoi gi committee sida huji mi om khok le language committee da yar se anbita abi haibam ne uday narayan haibam ne aduga akoi gi subarao hanna haibam ne moi om se basically moi retired linguist ngakta ne linguistics professor ngakta ne adu language mo muloi khangi adu da natana moi na to hosi da Uriya ki proposal said the best description ever hai was ki kenona abina anbita abina moi de to kuchipuri dance dagi konak temple de hore adun akoi gi su yam composite of kanoni sagol kangjei dagi maibi gi jagoi gi punglon dagi khongchan khongthang dagi akoi madu dagi hogen khanjari adun akoi is art and culture gi oiro aduga sports department gi oiro Manipur university gi scholar mayam laiba ton different field le mayam loin ma coordinate tabam changi madu gi nodal department nodal officer kano do office to ekoi department oi jaga do reba adana masida ekoi na hoji asobo mafam amada hoji ki hairiba matam sida April gi first week sida gi ekoi na masi tawjagani aduga yamna kano to mong yam open oina masi ekoi gi spade work ne
masih kari angle ada kamain tar mong da sanction lakada ge da akhoni yeng kaduri ne adra madu lor matung da committee sem darkar oidori bra tongan field gi sub committee macha macha sem madu tawna han dori bra kamain tawdori ge masih da videography gi adagi auto loin mak si yamna yauduri ba yamna adra mayam se gi yam aso kanoni aduga thagat padadi last aroi badadi akoi government manipur na thagani huji ministry of culture kanada government of india da aduga akoi pressure ama su sange akoi adubudi adu pressure sange hairi se akoi potu leita dia deba pora ma han potu masak tu darga lai masak yaudna pressure yam tawru su yaroi dabani na masak tu yam phajan ba mina yetpa ya da ba yam phajaba masak ama compact oiba ma yam composite pora ma akoi na puto matung da government manipur da akoi na phajana takna masi phajana tawbiro simangai re sidai hena akoi leitra sid phajana yarabani se akoi na tawjageng khanjari ba ado huziki Vishnu Priya gi matang ji masida akoi da apan ba mati oi bra kamai toi masai Vishnu Priya se kani oi da threat oi gide hana su oi gide hujik su oi de tung da su oi roi yes ya masai adagi ya clarification am to ya masai ai maram thasek akoi gi kaino se akoi na di sagi classical gi thak ta ungkhat anabagi wadi ngangni hoi ungkhat pa yai ungkhat la kanda akoi na loan si kamai tok na akoi gi loan si chakhat le na haidoi adagi di sen kar thadar kanda akoi loan si adum matam chu pada hingi dra ha pot amadi ai leitaba yaro ena khali hangdaba yaro ena khali khudam moina harabada akoi gi function ama taw matam da maiti lo na ngang si ari bo ina longnadi english ngang kanda english tor kanda akoi ai bo ina lowi akoi maiti ron se assembly da sodung hari ko akoi english ngang kanda haina bo ina tawe sigi pot ama akoi seda yam nungai taw pot ama lay adagidi akhoi kano sida IS leidiba IPS leiba ano ono lai ma mapadi lai myam su tangai fadana manipuri lon si khanggadabni ha pot am leine ado akhang ba su khari yawi ado khangdabna ayam ne ado moina su akhoi maiti lon ngangdi akhoi na ngang dagadi lon si kamai tok dana sakhot par lambi da prokato na kamai tok akhoi na kandoi no ha pot am lai sine lai ado sigum bagi matang da yengsi mapan gi lebak ta toriba Russia da toriba mayama moi lona ngang China an tor moi China gi lon si da natragadi moi khangdabdi na teli khangak te ne ngang si masagi mama lona yokhan na honre ngang ne ado akoi swai da di karino akoi si yamna haibasu manba haitabasu manba marang khangdabagi ama khak tori se sina akoi gi lol se sidan na bagi masak ama oire akoi gi lol si hena mapung phana hingange sakholange haitaragadi akoi na lon si ngang batai aduga laiminari ba phur mayam sing se akoi official language ne na haire uji hai kanda tangkhai ma maiti lon ngangdi uji akoi gi kenoda textbook ama sakna matamda akoi keno gi lon sing matang na har matamda akoi maiti lon tam ma akoi english tam ne na hai aduga kamai tok na akoi na classical ge thak ta pora kanda akoi lon si sakhol ka no hai pora ma lai aduna lol chakhona na bagi masak se masakshi classical ski thak ta pukat basano ang ta oibi yaroi paisa khara phangaga khoi ta oini he aponte ba ya kano gi professor amani hapaga lon gi matang da orna takana khoi gi handukna na ba khoi gi leiri ba puari gi oiba wari ama adagi di ari ba lairik myam jing si english ta hando kanda lon si khoi lon si ina khun ba lon ni haraga sa sum nei sela tok pa mapan da khangna na bagi hoi aduna khade dum kana ba pi practically oiba practically to budu ta bida thaboi digi dum sibam jangi si aduna segi posi tawgi hai tar gadi khoi gi hainabi ama su thambadai aduga gamen su thapsil ma sembatai na ai thamini ya yam dungai je wadai man tan so tungan ba wakhalo thambi budun thagasari loidena matang yam te tak break lo je break thung da khoi yam thonjar ke pe ni su mi ta dal lebi break ke matung da mayam amukana taram no seri break ke matung site oja sarata lakse ke maroina oja hemantan thambi wafam aduga oja mahabir thambi wafam sinda language directorate tugi makhada aduga masak mathum mayam khomjala kanda inkha kada wafam jale hai oja hemantan haibiri tuna haibiri sina sem kana da khoi hena thawai yauksan ba aduga mayam nungsiba mayam yam speaking yam sound ngang ba masangi mayam da nungsiba thamoi digi tholak ba masangi haiba wafam dani thambi jikta dongan bo magwakhalo de angang phawbada english loan sin hena pamnara koi mong amsu uwa phange du maroina official language na torisi manipuri loan amsu english loan na hai adu hojikti english loan ngang chakrai manipuri loan dai khoina application ma iru matad du kanam dang khangbi de masi matang do ja thambi official language wasi mafam jida tang nei na badu sang badi yaroi official language se manipuri haina haibani manipuri na haiba se kalam ta office ta manipuri loan na daga sam suti ni bai thabagi wa yaude masana haitaga mingon ni ega thabi hapta lei aduna masim madi palbadu yam sangre masim mai kon thamjaraga akhoi loan se akhoi to ge angang hek lairik tamba hek bokpade lairik tampo hobasida akhoi kamai to ge abc
ko A for apple na hawram leba kok ana hawbagi tambasida gi hawgande ba adudi English ta Roman da tambasina khara chawkhat pa khara modern na charki basi la hojik ti ta seng badi constitution na su magi ko compulsory kanoma angangi compulsory education pi matam da mamaro na kam ai mother tongue sina compulsory education pi ga dabni aba leiri bana ba sumai tona leiba sida ai gi di madu tawde aduna mase tawham thoi amana tribal singi su missing yamga yamu to mi manga da lera su angang tara da lera su magi textbook tawna khotna madu gi tambi na thamga dabne ba election taw matam da mi ama gak muni ama kanaguma mana jungle da lei matam da magi da makta polling station ma hanga bota da lina ba aduna ai gi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯏꯊꯧꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ A for Appleꯗꯨꯁꯨ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛ ꯁꯝ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇꯨꯗ ꯆꯨꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯦ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯂꯣꯟꯗꯤ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟꯗꯨ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯂꯣꯟꯗꯨ ꯉꯥꯡꯉꯨꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯈꯪꯗꯕ ꯉꯥꯡꯐꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯂꯣꯟꯗꯤ ꯃꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯂꯣꯟꯗꯨ ꯉꯥꯡꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩ ꯁꯝꯄꯠꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯐꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯌꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯌꯥꯟꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯂꯣꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯌꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯟ ꯌꯥꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯟꯁꯤꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯆꯨꯝꯁꯤꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟꯗꯨ ꯌꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤन ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯏ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯉꯥꯡꯒ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯃꯥꯔꯣꯟꯁꯦ ꯉꯥꯡꯉꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯃꯩ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯍꯥꯕꯤꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯁꯤ नंबर 1 ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠꯐꯣꯂꯤꯑꯣꯁꯤꯅ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯃꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯞꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯜꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕ ꯌꯥꯎꯅꯤꯀꯣ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯁꯦ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯁꯦ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠꯐꯣꯂꯤꯑꯣꯗ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯍꯧꯈꯤꯕꯗ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯜ ꯂꯦꯟꯕꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯣ ꯀꯥꯡꯕꯒꯤ ꯚꯥꯞꯇ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯏꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯝꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯡ 20 ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕ उड़ीसागी तौरीसे मसीदा डॉक्टर देवी प्रसाद पारनायक माबीर हें खांगनी मासी CIIL दा डायरेक्टर ओइरमिनी लोन याम खांगमीनी सिगुंब मी मयाम सि मोगी उड़ीसागी याम लेयब अदु MP याम ले अदगी मखोगी राज्य सभा की MP अदु वोकल ब मी याम लेब अदुना मखोई सिदा मोगी वाक तोक जाई मोगी कनो दु लेजरे लाइरी ओइना लेजरे मोगी से तौगिबगी पैटर्न से कोई से तौब ngam si ngam honaladi ngamdabdi leiroi adubu aikoi da kanan honadri director sina tawraga committee se semna bo honar matamda aikoi gi sida yam sathibna committee semudre mi singje lairi heiba tanaba gyan taba tanaba mi yam yaur ebe koi kano to matamda mangondagi aini hena khangi ga ba personality masi taw yaroi si matang sidadi aduga aikoi sida laiba manipur da leiriba singsida aina khanja matamda manipur gi mi singje lairi heiba yam haira kanda kondang dadi लाइरी है बसी तीव्र कांड वाला तन मपान लगी लोगी और सुदुंगाले अखोगी एनी कनोम सेमबदा अदुना मपान की एक्सपर्ट सु खरा ताना बसंगे खले अखोगी पोतुदे कोइना खांगी तौदबो टेक्निक मयाम से मपान दे सु खैतंग उड़ीसा दन कमाइन तौगिबा तमिल दन कमाइन तौगिबा अमा तौगिबा सिगी असोमगी अखोगी ट्रेन हेन खरा मुइदेसु एडवाइस खैतंग लोबसे आइदि फानें खाली मरम अखोगी बेनिफिट की वानी को मखोइना पुरगा पुसे नते अखोगी मीसिंग से यूनिवर्सिटी की तौमतमदा खुद थेक्तन थाबा हेते याय मसी
हाइबदी याम यावरबा प्रोफेसर मैम दी यावरबा सिका की पोट सिदैदा पूरा कदो मी से खुद थेक्तन थाबा याबा सिएता लाएबा अदुना सिदी मी टीम वर्क याम चंगबा अदुई मथक्ता पुंग कुनमरी मसिदी प्रोजेक्ट सि पतना तौरा कांदा रिपोर्ट से पूर कदौरी नेबा अदुना एनी डिपार्टमेंट ना हजिकी लैंग्वेज डायरेक्टर से अखोने यामना पामजबनी तौहमजु थोकपनी मसिना पांगथो कांदा ngasai government ki si ko chief minister na order si thora amna ta education na lung tok jarak pa ba anyway mado education na borsu government ki apun bes dei borsu film mayam sei tora kanda akhoi na committee ma semaga seminar khara tora ka dei wa tora ka adagi mayam si mobocracy ki bhab ta koi raw law ga dei di amaga ma tawna tawbudu gi train da di pharoi da pandate maram di koi sahi amagi plan tha mani daga ngamdong nate sahi am hena chang kadori ni adugi plan se koi director sina laibak phadna masi tawba ngam basi oisan on khanjai aduga selection of koi scholars sing aduga mi sing se masi koi si thi si aduga mapan dei su koi na lobo ya advice lobo si ai jani haibiri si tasena ha kanda khoi ngakta ki wakhalon ji mapan gi karam mai tawgi haibadu ki atu sana lo su tambajuna hena mapung phaba hena expert su leba mogi adu basu oigani haiba homden thambiri se adu ko ese akhoi gi directorate amoine laibirabani na masaida thawai hakchang yauna su thabak tawbiragone adu mamangda thengna jagi ba mada khoi gi manipuri hujiksi tasena ga bengali script tu maite me script la e aduna loan si di khangjaraga su mayek si paba thokta bagi matang kharaju samam na kharaju leri tawbudabu masi matang yam khanna khoi gi tongan ba lyric sing khoi gi manipuri maite me script ta hantok pui wafam amsu ai thengna jagre ba mang jaga phamin jabda dubu hojik si tasena loan si chawkhana ba do mayek chawkhana ba loan si ga basic loan da imani mai ni pani haiba hamju lai biri do masai da loan si with mayek chawkhot pina ba department sina paikali ba director sina paikali ba thabak sing je kari lai biri khoi dictionary gum ba si tum thengna jare ja kwa manipuri to other language dictionary khara english to manipuri to english dictionary thengna jare aduga atai kari development si kari lai biri department gi oina masai da emphasis pisal laga classical language khakta status san ba yanan bagi hamda na ta manipuri loan si chawkhana ba mayek chawkhana bagi kari thawdang pai biri ja loan bagi sakot bagi magi kano se criteria se yeng bada akoina hairibu loan se education sector da yaw ngam da bra yeng an bada haibadi my writing system leiraga madu education sector da abadi magi tamna lairik leidana madu education da pusan base prithvi da leiribu loan lising taret mung leiri da loan chani mukta ne ba akoi education da yaw ngam mise ade mu digital world yaw ngam bra mu yeng ba abadi madu internet da surfing to ba ka do da madu loan da yabra corporate adu su loan chama yaw de ba usi prithvi da leise adu akoi se writing system leidana education system da ai on akoi advance wena tawre language paper oina akoi postgraduate adagi postdoctoral loin tawri aduga medium of instruction and examination da akoi class 10 boktang leibase 11 12 yongna ba akoi translation tawra akoi na ACR kano dagi NCRT dagi akoi copyright permission lojare adun NCRT na phongu lairing mayam se loin subject khuding maki physics or geography or chemistry or loin mak se akoi manipuri loin on thoga madu translation wa akoi tawjari ba adu tawdabu madu mayam du mitei mek loin oir ani maram du angang sing se bengali mek khangdrabni na adu thabam tawjari aduga learners dictionary ma abdi magi mayek ki oro the grammar gi asagi grammatical category oro the pronunciation oro the magi idioms phrase mayam kamai si na manipuri da english da taw mayam adu gi translation kano gi dictionary gi ma aduga loina na asagi mitei mek si achauba kano amani yam achauba challenge amani akoi mitei mek ol ise akoi loan amata da manipuri muk sakhot pa loan amagi thak tal mayek hongdok ba hana sunglai leram da loan amana mayek amal nauna puthorok pudi yam leigre aduga yang launa bengali mek ta sadana bam loan amana amu akoi gi mayek change torok pa manipuri na kwai ahan mane ba aduna achauba kano mane ba yam achauba challenge amane ba aduna masida akoi na gradually chai khuding am upgrade tawna class 1 2 dei masum lakona hujik BS second year TDC second year da tamise adra moi hujiki leiriba textbook and the reference book Manipur University na prescribe tawri bising se akoi mitei mek loin hujik kano ontho eba ontho loina na madu mayam do akoi upload tawra madu e-reading kano e-reader da kaida pa ba yana ba adagi moina download tawra print out tawra pa ba yana ba adu publisher sing da madu kano piraga soft copy do piraga moina phongjana madu gi tawri adu masi akoi na MA boki Manipuri MA boki Manipur University gi amadi Assam University Silchar gi ade UPSC gi mogi civil service ta Manipuri gi course yaw kanu yawri paper yawri madu gi adagi MPSC da yawri masim loin moksi hana aikona target tawreba masi loir matung da aikona amuk atai lemhori ba Manipur da leiri ba aikoi gi
literature की हाइरो अदुसु प्रायोरिटाइज तौगनी हाइबदी यामना क्लासिकल ओइबा यामना क्लासिक ओइबा लिटरेचर अदि अवार्ड फंगबा कदोबा अदि अफाउबा राइटर सिंग इबो कदोबा होनरकने अदुगी मखा ताना सुम संदुरकने खोना तम तमना तौगेन खाली हुजी अखोगी मेन पावर याम वाली हुजी अखोना हौरिसे अखोगी डीडीपी ऑपरेटर मिते मेकी तरा खक्तनी अदु मदु येंगना मिते मे कंसल्टेंट मंगा खका अदुना अखोना हौरिबनेबा अदुन मदुसु यामना अखोना साउथोना बखोनरी अदुगा यामना लार्ज स्केल ओइबा मोंग अमदा लेरिबा मणिपुर की रिकॉर्ड रिटन इन बेंगोली मेक लेरिबा लोइन लारि बयान लोइन मक्से अखोना लो कनदा मिते मेकी वर्सन लोइन थमना बखोना जरिबा yam chawba khoi challenge amani haibani asena kanda yamna sangna matam sana Bangalore script da khoi gi kaino se lupsal laga lakhrabani sena hara kanda basai da loi paktak na khangrabani amu change tawna hona bada chawba challenge amadi oiri adumapu ngamna badi honari ha wafam dim thabiri se loisala phuja jaiman da dai thamjaning basi tasena nga sagi wafam dum bai loisan hanjaninge maruina Manipuri leon chakhona bada official language ha po sida lagmatan da hoji ko sarana habi baduni Meetei lon da application ami matam da pa ba thokti adu chana di haiba wafam ju leibiri aduga तसेना 12 एग्जामिनेशन 10 एग्जामिनेशन दा अखोई महिरोई सिंग हाइतारे मणिपुरी लैंग्वेज हाइबा मुंदा एमएम मैतै मे हाइबा मैतै मे सी सब्जेक्ट अमु ओइना चना बि फेम दसु लेबिरी मणिपुरी सब्जेक्ट हाइबा नतबा वाखल लोनजिदा तोंगान मखोई ओइबा थिंकिंग अमदि लेरम बय अदु मैतै मयेक सब्जेक्ट ना हाइबा वहम लेबिरी मसी मतंग दा ओजा हिमता खरा हाइबियु अखोई लोन सिदा लोन अमा सखतबदा अखोई मयेक से दम अखोई यहम थोबने मरमदि मयेक लेबा लोन से लोन से अखोई इंडो टिबेटन कनोदि लैंग्वेज दति आइदि अखोई मैतै लोन सिखन नतना अतै लेता राइन खले अखोई दि याम चाथुक चनिङाइ नि अखोई हा टिबेटन अबदा अखोई सि यामना चाखत चन अखोई याम चाथुक चनिङाइ ओइबा अखोई कैनो अमनि अखोई द लोल अमनि अदो कयाम साथीगे बु अखोई 1834 कुमजार लिसिंग अमगा सानिपान कुंथ्रा मरीदा कोई मतमदुगी पोकनो की अखोई ब्रिटिश की जनरल अमख कोई पॉलिटिकल एजेंट ओइना मणिपुर लाख मीसे मासे कलतादा मैतै लोन से तमग लाए अदुग मान मैतै लोन से हैरकांदा सिदा खोगी कनो से लेंगाक सिदा मोइना वारी सानबा खोनो बतो मयाम ग तोरगा तगन मोइना लेंगाक पैसा लेने अदुग मान इहान हानबो ओइना इंग्लिश का बेंगोली मयक की डिक्शनरी से पुथो मिने मणिपुर पुथो मिने यंग बिरो मीना कयाम कन्ना अखोगी मी लमदुगी लोन फाउंड लोन से सख कन खंगना बजे कयाम खोनगे एडमिनिस्ट्रेशन द नुंगाय नमेना अखोई स्वाइदना मैतै लोन बो ngangu यादबै वाने बतौरि सिंग ngangu यादबै वाने अदगी अतोपा अमना अखोई मणिपुर की गवर्नमेंट मणिपुर लेंगाक सिना अखोई कन मयकुन ग तरे सि सनरे ना हाय लोई सनरे हाय मयकुन तरे आक्तन तौरि सिंग जि लोई कदरे दुगा सोना कंदना कनागुम खरना अखोई आई ममिंग दि पल्लरोय सैथारोन कुंबाबा इबसे मयक कुंथ्रा का तरुक इरी हंदोई सिने कमाई तौगे सिने लैंग्वेज डिपार्टमेंट कमाई तौ लेगे करी यंबिगे सिने खोयांगना कदो लेगे सिनेदा आइना हाजरिसि अचुंबा अमा लेंगाना लेपखिबा वारेतुदा अदुदा चटलगा अदुदा पोथोंनरगा अपुनबा अमा चटलगादि फैदना नतगना कुंथा तौना समेन कुंथा तौ सखरजे अखोई याय कसु कायदे सिंबा पोट मयाम मरिन मरांग मयाम तौरिसे अखोई येंगदबि यारो ऑफिशियल लैंग्वेज ओइरगदि अखोइसु मैतै लोन इजबगी नुंगाइबदो पोकदबने अद लुरिबदि अखोइनो जे मैतै लोन हाइबदुदि ngसागी अखोइ भोगि थाग हागद्रा sai क्लाउस भोति तिरिसि फासिया भोक्ति कनो भोक्ति बे फासिया भोक्ति तंबा होरे अदुगी ममांग गैदि खंगदबनिना बेंगोली मयंगना इरे होजिक्ति अदुगी मतुंदगिदि मैतै मेक लादोइनेबा मैतै मेक लाकदोरिबा अंगांग सिंगसिदा मदुगी मयंगना इहन्ननबा करी करी खुदोंग साबा लेरगे सिनि खुदोंग साबासि इबि याय कैम काइदि हरकनेबा मोइनदि अदुबो आर फंगदोरिबा ऑफिसर दो मैतै मेक खंगब्रसिनि अदो था ममगिनि खंगे थखाइगिनि खंगे ट्रेनिंग खरगा तहन्दना खोलन्दना मासे पोस्ट साखोनना बदि गमेना करी करी होनरिगे हाइबा पोतुनेबा अदुना ऑफिशियल लैंग्वेज ने दि हाइबा अदुगो ऑफिशियल लैंग्वेज की महत्ता तंखाय मन इंग्लिश गांगे तंखाय मन अरे सरु खरना हिंदी गांग लेरगा खoi कमाय तोन ऑफिशियल लैंग्वेज ओरकदोन कोनदि ऑफिशियल लैंग्वेज मुलकदोइने बखोइजे हाबदि ऑफिशियल लैंग्वेज दि मिसिंग याम कांगलुप तुना अखोइ कि गांग लोन दुने ब लाइसे अदो अखोइ अकोमदि मिसिंग याम कांगलुप तुना सु मांगदर कांदा मिसिंग याम द कांगु हाइतारे तारक पु यारे पोनेबा अखोइ स्वादसु मैतै मचादसु दुंगाइरे इंग्लिश गांगबा मयमदगा दम मैतै नो स्वांग द मिसु योरी am yori अखोई अदुगी चाखटपा ओइना सुम लौबा अमा तौबसि अदगिदि अखोइना अखोइगी लोन चाखोनमने ना हाइरे अदुगा इंग्लिश की द लाइरिबा लाइरिक मयाम सिंदो अखोइ मैतै मयकता इथोकनबा पोती हौजिकता ममी बु पांगदि हाइताइ उछलगा लेइ पोकोदा गारिबा ओइना तौ लेरिबा सिजा गवर्नमेंट खक्तन नते अखोइ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम सु और नतगना लाइक लाइसु हाइरबा मयाम सु मोइगी होनमन दो तंगाइ फदबा लेइ नतगदि अखोइ ऑफिशियल लैंग्वेज नि हाइरगा सु मनिंग हल्ला चटकने नै थमजगे से थारन को मगाई मतन से
Thailand kumbabasi Manipur University ki syllabus ta reference book oina yawe hujik BA ki course ta adna 5th semester 6th semester da yauri adna hujik masi akoin ongoing may kuntareta akoin masi yam kan hujik transliterate may on tho e kuntareta adum masi akoin publisher mayam kawi masi ki writer se moi hujik ki kano to boda hujik ki Manipur University na prescribe to ribo se Thailand kumbabasi pamung ning thogongzam lekhidraba khel chandraga adu land ibon ga anina sampadak to bune edit to bune ba original si Meetei Mayek ta leba natte Bengali to natte Thailand Thailand kumbasi Meitei Mayek ta iba hori ni ne Meetei Mayek ta halan leba si ada lebra hujiki publisher sing si kawraga aikoina meeting to matam da phongo kuntere sida an haiba matam da hujiki legidraba kanu sigi masa ibungo sina lenga madi smain to na aikoi pabung na yaram do mek ni adana indi kun manga kuntere te phong iba sungam ngam jaroi haireba adai kaido bo yaro dono go mena lep pasi da phonga da ni na haina basi da madu ki marai to nai adana huji bo mo yade adai karigumba hujiki editor khoel na pauna takpir basina kuntra manga gi kanu thorpa taragadi madu like to prescribe to binu madu kakthar pion aikoi na university se igani maram di kaino haiba mana tawjabni lanai oina maduna state ki lepi ba contract ki recognize to state da maduna asoba yamna se na ba samam na bam thorka da orgadi madu recognize kana madu prescribe to win on aikoina haine ba madu Saitharol kumba ba se Saitharol kumba ba si Manipur government na masa khangba khangdaba akhoi di kan tokde na authority oina legi leba like amane se like amane regarding the matter hojiki Saitharol kumba bai dum clear oina lojare ani subada ina haning badi akhoi Meitei Mayek si hoje akhoi na chatli base 27 si yamna akhoi tangai phadana akhoi Mayek am si puthok ta yate hai basi gi pietna ba kaya si lamthi era kanda masi akhoi decision naman lawdon government na lei ramne India 1980 da di bijeta pongre akhoi di chumbana ta lan badu common people amo na akhoi di sarkar na tawle ibase da akhoi di follow to batai sarkar na kaligumba madugi amuk further study tawduna scientific study ma tawduna oh Mayek sidagi amma nataga ani je kai gumaka chendok chenjin nataga develop adi anywhere to boy ko hala se koi Mayek si approve to na to gi matam da develop to boy ya si mai na gi bani aduna Mayek ki ko na khudong cha da ba sound da karida magi sijin na bada khudong cha do de koi develop to boy ya aduga Mayek kuntere se mu hongdu oga 33 nataga 20 tarai ban to ba juma di hoji matam cha de develop to si scientifically to si aduga aikoi hata mission khomna dala tawdu nataba hojik chak tawriba Mayek se half hazard tawraga tawibani voting ju tawlagi matam du da vote absdi supreme court phong tawlari ko voting tawlai madugi arana hui kya su kara loop hole le rambai ai adu khara thijillaga tawsi aduga Thailand kumba ba kumba kari kumba da official oine ko le jariba Mayek se sigi wangmada tawraga textbook oina ada university ga tawbai dudi more controversy lakani masih to hanje ding masi bata ta jama habidu sidho pik re ya pajaba akoi clarification hai tare kanu ne yare kai kai to je ai na ko madam ta haining ise hojiki Mayek kuntra ga tarukta iri ba Saitharol kumba ba se amutang kanana iri no tong khoi Manipur government yeng chen biona ai haining yes koi oza Hemanta su magi tongan ba wakhalon na koi gi kare hai tare mayam da pi ba pil si yam message yam phajai adu ga oza Mahabir na hojik ese director amoina tawripa Manipur lon chakhona ba hona ba saru yari ba lori ba thogdang su yam thagani ngai ni haijage adu ga oza Saratchandra na tawbiri ba koi gi tongan ba hana dagi hena lon si ba tang chakhona bu hona biri wakhalon si su yam thagani ngai ni haibani adu loina na tasena Manipuri language aduga Mayek amasung lon si chakhona ba hona tongan ba stakeholders sing professors sing archaeologists sing ada anthropologists sing tongan ba thamoi digi nungsiba ma sangi haiba hom dudi lakpiri ba expert hom nga thabi ba ta ngasi gi khana ne pasi yastaru gabir bo Hemanta oza Mahabir amte oza Leihaothabam Saratchandra ahum akpu thaga sabolo na ngasi dam tadi khoi gi manung ni thorom se batang sai lesin jare mayam pano pom khona kurum jari